ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, ket sumkadmet itirik nana. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akon traum akanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay no sikan ti mapanaginrol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko, numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray. Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga laklako man iti ababa kurso. Saan na bali kumaan, no nasalunat ka. Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa yung ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumamon ti gatas mo, tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaak a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, sa anak na salunat. Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan kumaki na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen, madam, ngam masya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabaulan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalon at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kit din ni sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpat. Kasta kumaamin na tao, suset. Manakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaan lang timod mo no agliday ka. Agyaman ak iti kinasingpat mo agayam, suset.
Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir. Umunagan. Nagtaarman di katugaw mo itay ijay rom. Boyfriend mo ka di? Gayem ko. Ngamsaan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal ti adda iti panunot na. Saan kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadanggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay anti panagadal. Depende matkit di jay tao. Dumting to day tapanawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam ka tadila mon friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ngam ibagbagak lang matipod no. Panagkitak namin ijay gayam mo. Kat adabak-bakla na. Pag ko na ang mat nga dabak-bakla na, saan mat nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sa laang ti kasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsauti na singpet. Apay, siyak, sa anak na singpet. Kumusta nga'y tinagmalam mo iti pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Naruama ko iti gatas a kanayon mo atimplaen. Ubingak pa'y. Kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsakak amang timplalata iti gatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaan. Aging gaita, aw-awer ka pay laeng. Siyak pay laang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami mata nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga no saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka kadi no saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo mo ti sungbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti into na ram. No amumla kuma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak ng ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak ng kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga mamait ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbahin iti asawa na Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray sika, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyes at ti madyong. Ijay balay da Marta. Idi inanawak, iti ipapandak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan kuman kasarita ijay balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Jak mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di.
Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni Yaya, timang ipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo? Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi, ang mawan mata ko nam. Ala, agsubli ak tulangan no addanton ni mamam. Naimbag mata na sabat ka, sulidat. Imbag ko nam nga masuron kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjongan. Anya ko matidakas na no ijay madyungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam a babae dayta? Kanayon lakit din nga ijay madjongan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laan mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka ngagpaiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibagak. Siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atawa kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, nagkasangay katawisan nak. Mapanak mat noon mayran apapanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nakto kumaat mapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di, Kayat ko makita ti balay da. Apay ka din nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anun anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di. Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti may sa tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawaten kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel. Kaduan aman nugal. No maabak. Ad-daun na latta ti agsugal. Tabarang makasubot. Banag akam mali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapu iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan. Ayan ni mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Diyak ngamin nakita. Manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na. No saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ije madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ije ospital, Barok. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.